ka seng kongres kum shibenta ban penklanya ka parti bat ban kershan ya ukertong jong ka seng kongres uba Highlander Kharmalki hakane ka election steng samoy ha ka Maurengkneng constituency kala penlong ya ka rally jong ka ha ka yo Maurengkneng hanin kasngi ka arpulai tarik urisau arjar arpuwei ha kane ka jingyalang la sakhi da ki babun ki paj ba ka Maurengkneng constituency ha ka jingdon lang ki nong yalam jong ka seng kongres bat kila kerparu ya ki paj ba jong ka seng kongres ban kershan ya ukertong jong ka seng uba Highlander Kharmalki na kaliang utay ukertong ka seng kongres ha bakran she ki paj ba ulapan ya ka jingkershan na ki paj ba jong ka Maurengkneng constituency ban penjob dan burom ya u na katay ka constituency Madam boro kiyam mga day na pa ng parti. Lay hakasan siya kada kata dari dia asal ke parti. Haba bukan ini uyan nagwe ke parti ulat sebuah parti nakataw bakatat parti kalau berkambian. Nado ulit itu support ya UDP Tikumpa mapapalay election ngalayo nagkaman ng UDP. Hadian pa ngayon habo kacing paniad ng mga pinsinan. Kasal nung upakang baha. Habo kacing naman dungi. Tikumpa nalapan na katikat ng pilihan. Pagpunta nalakamtam na po. Nalakiyo 100% na pwede na UDP. Mentapat. Kontrasi kebolong nukam hakini bawaja padebet kalau khat ina pencon tikumna alimlet hak parti kontras mentate kalau poe hi khatu putra ladan kubaradan mufa ujaradan mufa kalau ladan mufa te na supombe asal te hari election no mencoba ini yo hindi aja samspa kontras ni yo suroja samspa memba ile upadebet harca katha menta dila komplain lang UDP ru gidon kawan sini NPP ru gidon kawan sini ngai kai buat tidak ada tin gidon pat kiwang pa gidon punabu ya don amspa lespa umai hai senton na pata hajin kapai nade udus ke orang kuai nade mata kasih asal not hanya yang menang kini dia kongres pura lawan kepercayaan politik kelasnya tikumta hari ini kaporo ntar nomor kaporo pelakon tabang ina request ya kini sebenarnya kaufus banyak up kemudian tikumta ngadasna kowe pak banong kemal ubat dulu Ubro kwa bentrai sitom na benta jogi bodok di pasut na kada kada puai skim ki bukan fair bat hakwa ngai sisa ki bodok ki kemau i yu tekene kecing ile election by election kalau tangan kena ya kecing tu cukup baru tekonta nakon tu hi bro ki bodon hat ko bro kesan ki baru bat ki bukan sana na dan ini terlihat kenapa ini orang pendat yang ini gitu kiba coba debut orang bacaan kasan kongres kita ini tidak nagapa ini para kiba orang ini to interesting to ikan iba yang besar ibu perjalanan personal bertal pensai komponen pensai bagi ini entah bagian jet yang kasan kongres kenapa ini mak banyak yang ini jadi sistem free sistem hak bara kijat ma ba kiba fiat kiba berjenjang ya kalau ini urusan kalau boleh di tangan ini tim punya boleh semua kemal mencet dengan dawasan yang sah hak ada macam aktif boleh semua